Asithathele ithuba sibingelele kubantu bonke abasibukayo indaweni ngokuhlukahlukana kwazo. Sibonga uNkulunkulu ngaleli thuba leli asiphe lona. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyamdumisa uJesu nangezimpilo zenu. Njalo njalo siyabonga kakhulu bafethu ukuthi nisiboleke leli thuba. Yazi ukuthi ubuka zonke izinto ezinjengalezi kuthatha imali, ubhadara iWi-Fi yakho, uthenga idatha njalo njalo. There is nothing for mahala. So siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu. Nathi nje basila it is not free. Nje ubona zonke izinto ezenza there is nothing for mahala. Yabona empilweni mawungacabanga ukuthi ikhonto yamahala uyilahlile ngempela ngoba nje ububuka nawe la you had to buy idatha, you had to pay your Wi-Fi ukuze ukwazi ukuthi ubuke lento ibuka la nje. Nathi basila e-studio ukufika kwethu la it takes money njalo njalo. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu. Kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. But before we start ngizocela nje ukuthi ke sicele enkosini egameni lika Jesu Kristu bese singena enkulumeni yethu yanamhlanje. Baba siyakudumisa, siyakubonga uNkulunkulu othu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyathandaza njengoba sesila kule ndawo uNkulunkulu namandla. Phulukisa bonke abantu abasibukele nangalezi inkulumo ezivela lapha kule ndawo. Lonke izwe lizokwela kule ndawo uNkulunkulu engcwele siyathandaza uba alimthole loyana naloyana ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakudumisa, siyakubonga baba wethu namandla onke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Namhlanje sinomfundisi uNtanda. Mfundisi uNtanda inyama guest yethu dala I think sesineminyaka mangaphazami emibili. Kasho qala ufika nina mfundisi. Athi kumbili iminyaka na 2023. Wafika 2023. Yes. Wafika 2023. Yes, ngizomkhumbula. Wafika lapha 2023. Washare ubufakazi bakhe bafinyelela izwe lonke. Wangagcina lapha wayangisho khosini, waqhubeka la egcina khona yahamba imessage, bahamba ubufakazi. Usuku abakhona ke ivinda kulo nyaka akusikho ukuthi kudala agcina ukufika. Usuku abakhona nakulo nyaka wavela nje kaningi. Namhlanje sinayela namhlanje. Angithathele ithuba ngimamukele, ngimbingelele egameni lika Jesu. Mfundisi wami. Siyabingelela bazalwane bonke emakhaya nakuwe mfowethu Dlamini egameni lika Jesu. Siyabonga mfundisi, niyaphila? Siyaphila. Madoda. Ke ngibuka amanye ama comments. Athi umfundisi uNtanda safika. Wayengeve ithobile. Manje umfundisi uNtanda yakasayithobile manje. Bonakala lapha mfundisi, kodwa usayithobanga manje. Angazi kungasho bona ukuthi yini eshintshile. Ngizomkhumbula seke saba naye futhi sasikade siseThekwini ngoMarch. Sasikade sine talk show lapha siyokhuluma about izinto ezifaka umshado njalo njalo. Le talk show yethu bayithande kakhulu abazalwane, ngiboni ifinyelele eindaweni kubantu abaningi kakhulu. Nizokhumbula sasikade sinonxumalo sinaye kanye ubaba umfundisi uSikhakhane, umvangeli sasinayela umfundisi uNtanda kanjalo nompostoli Makhathini. Kwakumnandi ngendlela emangalisayo egameni lika Jesu. Namhlanje ngibuza umfundisi. Ke sizoxoxa nje. Mfundisi kube kuningi kahle ngangifisa ukuthi ke sizoxoxa nawe njengolesa sikhathi. Khona lesi sikhathi la khona izambulo zenu zazimandla kakhulu ngokubuya kukaJesu. Nithi uJesu uyabuya ngomhla ka-24 September. Alright. Yes. Manje umhla ka-24 September udlulile. Manje usuyophela ngisho unyaka. Asazi noma sisalile noma kwenzekeni. Asazi mfundisi. Mfundisi ngifuna nje mhlawumbe sizoyiqala kahle inkulumo yethu. Ngifuna ukubuza into yokuthi uma ubuka ngokwendlela yakho nangendlela wena ongacabanga ngayo leyanto yeziprofeto zokubuya kukaJesu ezingenzakalanga,
do you think ayinayo imthelelo othile kubazalwane okanye nakuyibandla nje kutheneni ukuthi ingaba nomthelelo onegative kanjalo nakulabo abantu uthola ukuthi uNkulunkulu baphila umlayezo okushumayela ngokubuya kaJesu? Angibonge Dlamini. Mhlawumbe makuthi siqala kahle lento asiqale kuphendukeni Fundisi. komuntu. Yebo. Umuntu ushunyayezwa izwi likaNkulunkulu, akholwe yizwi. Now mayakholwa yizwi ngamanye amazwi sifaka into phakathi kuyena ezophila. Kunjalo. Lento ezophila kuyena yiyo ezomtshela ukuthi ithini direction. Akwenzeki umuntu umfake umuthi wamehlo abese kuvela umuntu nopelepele amhlikihle ngayo emehlweni athi uzoba right. Usho ukuthi zonke ikhathi amehlo kuze agcine evulekile ebe right uzobuya ngama hours omtshele ngawo noma ngekhathi okhuluma ukuthi uzobuya ngazo umgcobo umuntu wamehlo, then amehlo azavuleka. The time umfaka umuthi wamehlo umfaka ekseni emini kuba nomehluko. Uthi mase umfaka okwesibili ubona ukuthi hayi awasafana nasekuseni, ubuye umfaka entambama ubona ukuthi awasafana nasemini ayangivuleka. Yeah. So uba nesikhathi omkalele sona ukuthi uzomfaka umuntu wamehlo mhlambe for 6 months azavuleka amehlo or for 6 weeks azavuleka amehlo. So nomuntu othola ivangeli unika izwi, izwi lingene phakathi kwakhe liqala ukumsebenza. Uma limsebenza sibona ngokwenza izwi kwenzeka izinto zezwi kuyena. Kunjalo. Kodwa makwenzekile wafaka okunye okurong sibona ngempilo emindawonye. Angikhulume nje ngendaba ye-rapture. Kuba bonke abafundisa nge-rapture bayagula akekho right noyedwa kubona. Nje ofundisa nge-rapture akekho umfundisi o-right bayagula. And if ever kukhona umfundisi okwazi oyi-psychologist mhlawumbe makhathini angabancede ngoba udila nezinto eze-marriage counselor, psychological, all those things, mhlawumbe angabancede. Akekho umfundisi o-right la ekhanda lakhe ofundisa nge-rapture. Hayi bomfundisi. Akekho. Hayi cha uyayidida ke lapho. Kanjani? Angazi ukuthi ingane ungayifundisa yini ngoJanuary ngokuthi zizovalwa izikole ngoDisemba. Njalo nje wena mawuseklasini ufundisa izingane ngokuthi zizovalwa izikole ngoDisemba. uJanuary kuyafundwa. Wena ubhizi ufundisa ngokuthi kuzovalwa izikole ngoDisemba. Ngicabanga ukuthi ayikho into engacoshwa zingane lapha eklasini. Ngoba into omele ubafundisa yona awubafundisi. Ulokhu bafundekela ngokuthi uyeza uDisemba kuzovalwa esikoleni. Akekho umuntu ongazi ukuthi uDisemba uzofika. Into esemqoka bafidi into abazoyidinga ngoDisemba. Ngamanye amazwi uma kufika isikhathi sokubhala ngoDisemba baprepare wena ukuthi babe ready for uDisemba loyo abazobhala ngawo. Awukwazi ukubafundekela ngoDisemba ukuthi uDisemba uyeza yiko ngithi abekho right engqondweni zabo. Ngoba ukwazi ukufundisa abantu nge-rapture. I-rapture iproblem yayo ukubuya kaJesu nje kuyinkinga ukubuya kaJesu. Cha mhlawumbe lo mfundisi mhlawumbe ungayichaza. Ngenzela ukuthi umbukeli wethu asibukela lapha angasilahlekile ngokuye esikhuluma. Mhlawumbe mawuthi awukwazi ukufundisa nge-rapture ukhulumela ukuthi mhlawumbe angikwazi ukupresent isifundo se-rapture noma angikwazi ukuthi ngithi i-rapture izokwenzeka nini. Uma ngithi awukwazi ukufundisa nge-rapture awukwazi ukuthatha i-rapture yodwa uyilethe ebantwini uthi i-rapture le. Okay. Ngamanye amazwi ufana nomuntu ofundisa ukuthi uhlukanisa umbhabhadiso kanye nokuphenduka. Okay. Umbhabhadiso nokuphenduka kuhlukani. So awukwazi ukuhlukanisa i-rapture nokukholwa. Uthi lesi isifundo se-rapture lesi. Awukwazi. Ukukholwa ne-rapture into eyodwa. Phela abantu bekholwa bakholela ukuthi ekugcineni uJesu mayebuye lande ibandla babe bayongena embusweni la kuyakhona ibandla. But isifundo siyisifundo nje mfundisi sikhona isifundo nje ukuthi lesi sifundo isifundo sensindiso. It's a teaching about salvation. Lesi sifundo isifundo about prosperity. Ngizomzekela. Yes. Lesi sifundo isifundo okay se rapture like
one umbrella eschatology ubuya kaJesu njalo njalo Yes. lesi sifundo isifundo njalo njalo ngokuhlukahlukana kwazo ngikholwa ukuthi ziningi izifundo ezikhona ezidividekile eBhayibhelini nje lilingaka. Yeah. Inkinga Dlamini kunomehluko ukufundiswa izwi khona uzoli-apply Okay. nokufundiswa ingqondo yomuntu u-apply ingqondo yomuntu. Yeah. That is why abantu bengahambanga nge-24 because bekuyinto yomuntu. Ngokwezwi akukho la khona kunikezwe idate khona uJesu azobuya ngayo. Ingakho abantu abafundisa ngerapture kufanele bachaze ukuthi izokwenzeka nini. Then ngesikhathi bechaza baphuma ezwini. Kanti ngesikhathi befundisa ngensindiso, insindiso nokubuya kaJesu into eyodwa. Ingena vele kukhulunywa ngensindiso indaba yokubuya kaJesu. Then masiqeda ukufunda ngendaba yokubuya kaJesu asigxile kubuyeni kaJesu egxile kwenzeni izwi. Ngoba umuntu ozobuya azosilanda akazusibuza ukuthi beningilindile yini ukuthi ngiyabuya. Into ezobe ifuna ukuthi silenzile yini izwi. Ingakho ngithi akulula ukufundisa ngerapture ngoba ufundisa ngokubuya kwenkosi awufundisi ngokuphilela inkosi. Into esamqoka ukuphilela inkosi. Yeah. That is why makukhulunywa ngerapture kuthiwa ukwenzeka kwayo kuyoba njengokuphazima kwehlo. Yeah. Cabanga ukuthi nje basehlezi sesicwayeze kaningi mina nawe. Kaninga. Into ezokwenzeka njengokuphazima kwehlo akuyona into oyilindile. Azange singenela sazi ukuthi ocwayeza kangaki. Futhi akekho nomuntu ongabala la kubafowethu ongabala sesicwayeze kangaki. Into eyinkinga leyo. Awukwazi ukufundisa ngaleyo nto kubantwana. Ukuthi yazi umuntu mayese studio ucwayeza ka10, mayengasacwayeze ka10 uzothini? So awukwazi ukufundisa ngento ongayazi ukuthi yenzeka kanjani ngoba kuthiwa ukubuya kwenkosi kuzoba njengokuphazima kweso, ukukhala kwecilongo. Kuthiwa ezulwini kuzophuma ingelosi. Zime kumakhona zomhlaba wo4 ziphatha amacilongo ziwafuthe mayishaya amacilongo akuze ukumenyezelwa ngerapture eSouth Africa amashayina angayazi wona akuze ukumenyezelwa ngerapture amandiya wona angayazi akuze ukumenyezelwa baseBritain bangayizwa so izwa sonke kanye kanye ngoba lezi ingelosi zizoma emakhoneni omhlaba wo4 in 4 corners of the world ziphatha amacilongo bese ziyamemeza bese kuthi abangcwele kuthiwa bayohlwithwa emhlabeni yila bonke abangcwele bayohlangabeza khona inkosi emafini bohlangabeza uJesu laphana into ezokwenzeka maliqeda ukuhlwitha ibanga abantu bazoba surprise ukubonana nabantu abangakaze bababone besesela emhlabeni ofuthi mina ngikaze ngeJapan zangaza ngaba seJapan angazi nokuthi eJapan kunjani kodwa ngalelo langa abazalwane bakithi abahlala eJapan sohlangana nabo sohlangana emafini sesihlangabeza inkosi hayi ukuthi amafa ekukhulunywa ngawo ukukhulunywa ngamafa aseSouth Africa cha emhlabeni wonke kanye kanye ngesikhathi esiyi1 yebo and enye into ezokwenzeka uma irapture yenzeka asizukudayisa izindlu asizukudayisa imoto angeke sivalelise futhi kumuntu yebo cha akuze ukumenyezelwa kuhlalwe phansi kuthiwe get ready irapture yeza ngomhla kabani so uma lithi iBhayibheli hlalani nilindile ngoba usuku nehour nilazi kusho means phela iBhayibheli linamanga mali njalo lithi asilazi ihour bese kuba khona umuntu olazi ukuthi kuzoba ngomhla kabani then ke vele wonke umuntu kumele aphenduke uma uJesu ezobuya nge24 September kwakumele siphenduke nge23 yes sesiba ready ngoba kusasa uyeza uJesu kodwa kuthiwa ihour laziwa umuntu kumele sibe ready na ungiqondela lento oyishoyo ukuthi kunomthelela kubalimazile abantu abaningi kodwa kulimaza abantu abangalidli izwi kulimaza abantu abangalidlizwe Dlamini ake ngithi mina ngokwesikole ngino grade 4 ngifike la ngithi hawu uyazi sengithola ulwazi olusha ukuthi inuclear ikhandwa ngoparaffin mina ngino grade 4 but ngizotshela abantu abangizotshela umuntu ono grade 12 plus i degree on top of that ngithi mina hawu inuclear sengimangele uyazi ukuthi yenziwa ngoparaffin ningilalele nini angizange ngibese university mina nina nibuya khona nizotshelwa umuntu ongazange aza euniversity athi kini
inuclear yenziwa ngoparaffin nani nivume so nina nilifundizwi nina niyalifundizwi nizotshelwa umuntu ongalifundizwi ongalikholwa futhi bese nizwa ngayo ukuthi uJesu yabuya nge24 nani senivuma lokho then ikhona ingozi la ikhona inkulu ingozi ebandleni makunjalo inkulu engani thabani sibe nenhlanhla thina Dlamini kulesi sikhathi sethu ivangeli lifike othisha sebekhona sesiye esikoleni iBhayibheli selifundwa sinobaba baze balala masifunda imlando abangakaze bambona uthisha abangakaze bathola ithuba lokufundiswa ngeBhayibheli abangayanga eBhayibheli school ngoba ukuye eBhayibheli school kwakuzoba nzima behlula ukubhala amagama abo madad babezoya kanjani eBhayibheli school labo bantu umoya wayebambulela ukuthi njengoba lishiza ukuthi ukubuya kwenkosi kuzoba njani awucabangeka badukanga labo bantu zange badukiswe umuntu kodwa bengayanga esikoleni kodwa badukanga kuzoduka abantu asebekwazi ukulifunda iBhayibheli baliphinda phinde phela iBhayibheli ungalifunda naka u35 ngosuku olulodwa kodwa ulifundile nje kodwa labantu engikhuluma ngaba zange baye esikoleni ubaba uJob Chilizo engazanga esikoleni enikezwe inkosi umbono ngevangeli ukuthi leli ivangeli lizoba njani ayizange inkosi imtshela ukuthi ngo2024 ngo2020 ngonyaka ka2024 ngoSeptember nge24 ngo2025 ngoSeptember uJesu uzobuya wayoshiye batshelile abazalwane wayizohambe batshelile baningi angithanda ukubala kakhulu labo kodwa baningi abantwana bakaNkuluNkulu ababezosho ngisho abamhlophe ababethunywa uNkulunkulu baze balala abantu abafana nabo umvangeli uLokhuzana Renard Bonke azange bayikhulume yonke leyo nto nangeprofeti ukuthi ngo2025 qaphelana uJesu uyabuya asikwazi ukuvuma and baningi abantu abadukile abadukiswe yilokho mfundisi ukwaphumelana sobala yabo okay thini cha ungayivali thini no angivala cha ungayivali eDlamini iyiqiniso leli ukuthi mfundisi lezi inkulumeka so kunabantu who are always ready to attack regardless of the substance of the message ukuthi injani umuntu nje yabona fana nenyoka ayikho enye into ayaziyo nje ngaphandle ukuthi kumele ilume noma ngabe uzoyiphakela yebo umsebenzi wakuluma umsebenzi wayo nje ukuluma mfundisi kulesi sikhathi kuke kwa isambulo sadla lubi isambulo sika Enigma sadla lubi la khona wonke umuntu wayekholelwa kusona wonke umuntu even oluda laba bakhola lapha e-studio even oluda baze bakholelwa kuyena bakukholela babambelela kusona bagijima naso ngikhumbula ukuthi i-episode yami nawe okwaba ngeyokuqala esayenza about ngalolo daba yaphendukezela ake ngithi nje yangishintshela nabantu abaningi abanye babo bathi hayi wena usiyena umzalwane ngakhumbula ukuthi ngademonizana ngabantu abaningi babuya one by one nje manje athi siyaxolisa Dlamini asikhulumanga kahle njalo zonke lezi kodwa ngifuna ukubuza wena before nje sizongena even deep into this thing yini wena yayikwenza ukuthi wonke umuntu ekholelwa kulesa sambulo kodwa wena wami mfundisi oluda bahamba nomoya kodwa wami uyi-one khumbula ukuthi ngaya ngabona nomunye live lapha ku TikTok nabanye abafundisi there was 121,000 engangi-attackwa yiyo kulo TikTok loyo madad bemili phela bahamba naye namhlanje abanye babo bathi hayi ngeke including bona uLuda sinabo lapha namhlanje usekwavela ke naye ukwavela naye lapha e-studio athi useyekile na okulandela isambulo kodwa before ngizokunikeza leli thuba mfundisi uphendule iwari yami about abantu abasetshenziswa uNkulunkulu ngokohlobo oluhlukahlukene angisho ukuthi Enigma usesetshenziswa uNkulunkulu but nje for abantu abahlukahlukene abasetshenziswa uNkulunkulu singabala abantu abaningi mhlambe nje ngamabomu ake ngithathe ubabunala yazi uyabuka ama episode wami lapha ngithathe nobabunala
baba udokotela unala was one of the greatest men of God, a Christian, preaching pure gospel. And ezinye zezinto uNkulunkulu ayimphile kuzona it was inkonzo yamandla. So ngeke ngibuke okay even bona o Shembe. Yeah. Uma ngiye ngezwe umlando wakho omncane kuthiwa waye umuntu wayephiwa impela inkonzo yamandla uNkulunkulu wayemsebenzisa ngendlela emangalisayo. So labantu laba othola ukuthi abanye abantu noma ngasakhulumeli nje bona kuphela uthola uNkulunkulu baphile bagcine beba nento yokuthi bahambe beyijike ngenxa yokubona le number yabantu ebalandelayo bese beyijika into ukuze bakwazi ukugcina labantu ababalandelayo ukuze bangabe besahamba ukuze bebone uNkulunkulu kumele bembone kubona kuphela abasakwazi ukumbona komunye umuntu nje akakwazi ukusetshenziswa uNkulunkulu uyena kuphela nayo kiwari yami yabantu abavuswa uNkulunkulu kulezi insuku ukuthi iphutha abalenzayo ababesakhomba bona bakhombe phambili ukuthi akusimina kubo kuphela bakhomba bona kuphela so uma kwenza into nje ngisho kwavuka umuntu ofile yabona imini ibheke la manje ayisabhekile le phezulu ukuthi akusiyimi njalo bafowethu kodwa nangu ya umuntu so ngibuyisela kuyona yonke lento lokuthi abazona abaningi ke bangena kuyona lento lena ba glorify umuntu then ukuglorify uKristu badumisa umuntu and iwari yami ke mfundisi sokunikeza ithuba uphendula ngezambulo ukuthi ziglorify umuntu not uKristu lezambulo zethu zakulezi insuku hayi lutho impela ngeke zimglorify uKristu ziglorify nje umuntu wena yini yakwenza ukuthi ke ume ngalesa sikhathi umoya uphezulu namhlanje umoya uya ngokwehla kodwa ke ngiyazi basekhona phela vele ba still endorsing Enigma believing in him uzonke lezi zinto and again bazalwane a disclaimer we are not here to fight we are not here to fight to Enigma we are not here to kodwa ke mawuthi wena indlela obona ngayo ke it's fine okwakho lokho mfundisi ake mhlambe sibuyele emumva empilweni yami ukuthi ngifika kanjani kuba umfundisi man of God then kuzokwenza kube lula ukuthi angikwazi ukuma nabantu yes sir mina ngangingakuthanda ukuba umfundisi azange ngakuthanda kwangempela lokho ngisho kuyiqiniso ngisho uNkulunkulu angikaze ngikuthande sakubanga sibanga leyo nto ukuthi angivumi ubizo uNkulunkulu mayithi ngiyensimini ngamtshela kaningi uNkulunkulu ukuthi i-background yami yimbi nje yonke akekho umuntu mawungangithatha ungibekela ungishumayelise avume kungavela omunye akutshela athi loyo muntu loyo ungikweleda imali enzima kabi angikhuthuza and njengomzalwane mina ngikwazi ukuphika mina ngikwazi ukuphika into ngayenza and kunamantombazana ngavela lathi loyo tsotsi loyo hleli naye lapho wenza 1 2 3 4 5 ngangimtshela uNkulunkulu lezo zingithi akekho umuntu ongangikholwa ukuthi ngibizwe uNkulunkulu so ayikho into neyodwa mhlambe u0% noma 0.1% engangigunyaza nje ukuthi ngibe umfundisi kunabantu abanezinto ezibagunyazayo ukuba befundisi kodwa uNkulunkulu engifuna ensimini wangiphoqa ngayo yonke indlela now the day ngivuma ubizo angivumanga ukuba umfundisi kaBaba Madlala ngavuma ukubizwa uNkulunkulu angisiyena umfundisi kaBaba Madlala ngumfundisi kaJesu in other words noma ngabhimba ubaba wami lo ngizalayo Baba Madlala ngeke ngimshiye waye ngisho njalo uPaul uthi bazalwane uma kuvuka umuntu phakathi kwenu ekhuluma into ephambene nalesi nifundise yona ningavumi ethi noma yithi uqobo noma abingelosi wathi noma ngabe ingelosi ningavumi ngamanye amazwi kunabantu abawu3 ngibagadile ubaba ongizala enkosini abazalwana abafika nesifundiso ingelosi eyambula into ebhedayo ngoba zikhona ingelosi zobomnyama lezi ezimbulela uEnigma yizo lezi ingelosi akhulume ngazo Paul wathi noma ngavela ingelosi ningavumi alright uma kufika kulolu yadaba labazalwane okwadinga ukuthi ngime ngedwa khumbula ukuthi omunye umuntu engangimethembile kubantu engangithi uyayiqonda imfihlakalo ubaba uZwane uZwane ubani uJ oh losifryhead yes losifryhead mfundisi yeah
omunye wangidayisa emini ilanga libalele lo 2 kube ukhumala uphelelani omunye wangidayisa emini ilanga libalele le nga understand ukuthi angibizwanga mina nalabo bantu mina ngezwe uNkulunkulu ngahlola umbhalo ngathola ukuthi umbhalo ukhuluma lokho engimi kukho yebo into eyangimisa ngamiswa yizwi noma abazalwane sebevumelana ngento bonke hey ngosiyami mina ngamiswa yizwi. That is why noma ngafika umuntu aphulukisa ishosha mina mayeseqedile umoya kaNkulunkulu mawuphika ngizobatshela ukuthi akuyena umoya kaNkulunkulu lathi usebenza la umoya obumnyama ngeke ngivume ngoba ngikholwa yizwi angikholwa umfundisi. So noma abazali bangaya ngancane ngima nezwi kunokuma nabantu. That is why ngeke ngibatshela abazali mina nginayo inhlanhla yokubizwa emabandleni la ufica khona omama beyiqokela amabhluk endangali mina mabe ngibizile okay bangimemile abazalwane but bayasazi stand sami ayikho into ezoshintsha mase ngifikile noma bangangithembisa malini ukuthi bazonginika malini anginqabi ngiyasazi stand sami ukuthi ngimiphi nginesivumelwano nomqashi okay khona into example engifuna ukuyenza babudlamini ozoyibona yes lapha la khandwa khona iPolo noma ngithi kwa VW la khandwa khona imoto ayikhandwa umuntu oyedwa imoto oyedwa udila neinterior emotweni kunjani oyedwa udila nokufaka engine nayo futhi hayi engine iphelele ama parts athile enginini kukhona omunye odila nokufaka izicapha ngaphambili emasayidini emumva udila nje nezicapha khona odila namasondo but bonke laba bantu ipurpose ukhanda iproduct eyodwa imoto so basebenza umsebenzi bonke beshiyelana wokukhanda imoto kunjani now mina ngikwazi ukusebenza nabantu engiphambana nabo asingashiyelana umsebenzi mina nabo uma ngifaka amasondo bona bawagumule ngeke ngikwazi ukusebenza nalabo bantu abanjalo ngamanye amazwi abantu abaphambana nezwi akubona abafowethu ama-satanist angisebenzi nama-satanist mina abantu abaphikizwi mina nje uJoshua lo wakhuluma nge24 is-satanist angisebenzi ne-satanist mina ngoba ushinto ephambene nezwi ukuthi nge24 uJesu uyabuya phela abantu abawazi ama-satanist akusile into enihambe niyokhuluma nithi ungena la indlu ivaliwe aphume phezulu akusama-satanist layo iBhayibheli lithi wonke umuntu okhuluma amanga ufuze uyise uSathane ngoba uma ekhuluma amanga usuke ekhuluma ulimi lwakhe therefore abantu abaqamba amanga bangama-satanist because bafuza uSathane uyise ngokuqamba amanga uJoshua nje indodana kaSathane uEnigma nje indodana kaSathane ifuza uyise uSathane ngokukhuluma amanga hayi yena yedwa bonke abakhuluma amanga nalezi izitaba nezigcwele ebandleni lezi ezishunyeliswa ephuma kuma social media kulezi insuku kuthiwa zikhwela abafana emabandleni bafuza uyise uSathane uyise lo nje umthetho wakhe ophambanisa izwi likaNkuluNkulu. That is why benza into wrong ngokwezwi likaNkuluNkulu umuntu ulala nomuntu esifazane ngoba ukulala kumele kube neproduct egcineni kuzala umuntu ngoba uNkulunkulu kuAdam uthe ngizaleleni abantu wathi zalana nande ngicwalisa umhlaba ngoba umuntu ofuna ukuzalelwa uNkulunkulu so akakazi uNkulunkulu ukuthi amadoda walalana ngoba angeke amzalele umuntu amadoda mayeselalele abantu abenza leyo nto bafuza uyise uSathane. Kodwa mfundisi phela usho kanjalo ngithi manje ngiyangibona amanye ama comment lapha uthi mawusho kanjalo abantu abaphenduke through lezi zambulo lezi uthini ke ngapha usibona abaphenduka akekho umuntu ophendulwe isambulo babudlamini akekho ake ngithathe nje ngisummarize into kamfowethu uEnigma efika naye wathi uthola isambulo sokuthi abantu besifazane bangayixhumi inwele ofuthi amanga la wasisi isambulo 1 Peter chapter 2 abesifazane bangayiluki bangayifaki inwele zalukiwe akusisi isambulo kusezwini akusona isambulo. Number 2 ukuthi umuntu esifazana angalifaka ibhluko kusezwini Deuteronomy 22 verse 5 owesifazana angagqoka wesilisa akusisi isambulo. Ukuthi abesifazane bangayifaki imakeup Isaiah chapter 2 ethi tshela unyoko ukuthi angafaki udaka leyifebe ebusweni kusezwini akusisi isambulo leso. Isambulo udaba olungekho inkosi elilethe ebandleni
kanti isambulo sihambelani nezwi sivumelana nezwi manje why akusisi isambulo usezwini akusona isambulo hawu Dlamini ungathi wena uphuphe ngikutshela into engikutshele yona ngomlomo uthi wena ngibonisile yona embonweni ngikutshele kahle nje ngathi Dlamini ngicela ugeza amabhodo usungiphuphile ngikutshela ugeza amabhodo hayi ngikutshelile nje ngathi geza amabhodo sizopheka ukudla then umuntu olizwe lenkosi lithi nje abesifazane bangayiluki inwele ezambulo sekuyisambulo isambulo ezwini akhonto oyibonisiwa wena uzama ukuba utsotsi ngezwi ukuze abantu bakulalele sengathi uzana into engcono kuba indaba yabantu besifazane yokuthi abantu abesifazane ngifuna letha indaba yoku abstain hlala ugcina ubungcwele akusisi isambulo ugcina ubungcwele kusezwini ukuthi asihlangani before umshado thina abazalwane hayi abanye abantu thina abazalwane kusona isambulo kusezwini asihlangana skipiti kusezwini akusona isambulo kusezwini isiphi isambulo ke mina engazivuma ke kulo mfowethu yila ethi khona uthe uNkulunkulu ama-2000 akawafuni then ngisambulo esikaSathane ngithi yazivuma nje isona sambulo ke sikaSathane ke anaso ngoba iBhayibheli lithi abantwana bethu bayoba abafundi endlini kaJehova abantwana bethu asishongo thina sifuna abantwana bethu babe abafundi kushizwe lithi bayoba abafundi endlini kaJehova so angazi ukuthi uNkulunkulu angaqala nini athi akabafundi kusho ukuthi abafundi akasabafuni endlini yakhe isambulo sikaSathane leso isambulo yiqinisa isambulo kodwa sika Sathane isambulo lokuthi abantwana bama-2000 akabafuni uNkulunkulu babi wena before size sivele lezi zambulo lezi eziningi yini le yakwenza washeshe nje wathi ayi cha yizwi isiphi lesambulo wasinako okanye yiphi lento ayisho yakwenza washeshe wama waqala engakayiniki iplatform kuma YouTube TikTok engakayisebenzisi waqala ngokusithumelela ama-VN ethi ungajabula yini wena ukuthi indodana yakho mayafa nge-13 January njalo nge-13 January kube nomcimbi wokucelebrate ukuthi indodana yakho yafa nge-13 January wasethi thina esiye phasikeni ngephasika siphambene uNkulunkulu akajabuli ngendodana yakhe ukuthi yafa ngalesikhathi yafa ngaso thina bese siya celebrate sithi Good Friday that was the first thing engayibona ukuthi lo muntu lo uthunywa uSathane ngaqala lapho mina kumbona ukuthi isisebenzi sika Sathane lesi uJesu phela kusindodana kaNkulunkulu kusho ukuthi akalifundi iBhayibheli hamba ufunda Isaiah 53 lithi uNkulunkulu wakhumula ingalo yomkhono wakhe wakhumula umkhono wengalo yakhe uthi ihlumela likaJese ngalibona likhula phambi kaJehova ekhumula ingalo yakhe uJehova yena yakhula uthi yakhula yaba njengentaba uthi ngayibona ilenga engakafika uJesu ngayibona ilengela izono zabantu eyikhumule yena uNkulunkulu ngamanye amazwi uyagula lo yamuntu uNkulunkulu uyayisola ukuthi wayikhumulelana ingalo yakhe ngoba phela uJesu ingalo kaNkulunkulu uthi ngayibona imiphambi kwabagundi injengemvu ingaphenduli lutho igcwele izono zabantu engakafiki uJesu na uma ekhuluma ngomntwana owashona nge-13 January njalo thina celebrate nge-13 ngabona la kunesikrufu esingekho la lo muntu wamshumeza ivangela kamnikanga ivangela right uJesu akayona ingane ingakho makufika inyanga mina ingitshela ithi umuntu wayo ngangiginqa phansi ngiyitshela ngithi hayi hamba odlala nezingane zesikolo wena ngisiyona into engane mina ngithola ivangeli makukhulunywa ngoJesu kukhulunywa ngoNkulunkulu ayikho inyanga engangithakatha ngiphethe igama lika Jesu kodwa uEnigma amadimoni adli KFC yakhe namabhansi ehamba ezulwini abuya ezulwini ezemhlabeni adli KFC yakhe ngabona lapho ukuthi hayi lento iyahlanya ekhanda ayikho right ngoba uma noNkulunkulu ophilayo alikho idemon mina lapha kwami mina umuzi wami mncane 4 room kodwa ngendlela onesithunzi ngisho endaweni engihlala kuyo ngoba leli ekhaya kuhlala ingelosi lapha akusiyona into njengacocoma amademon noma kanjani akusiyona into engafika amademon kuthiwa echanasa la yenza into ayithandayo akwazi kodwa ngikhuluma ngomuntu mnade ezulwini ahlangane noJesu baxoxe kodwa amademon afika adla ukudla kwakhe
Awusuka adle kudla kwakhe. ngayithola kwi WhatsApp ethumela imessage ekhuza abazalwane ukuthi amadimoni afikile adle KFC yakhe kanye namabhansi. Kathi mina lalela nkosikazi wami lesithingithingi sika Sathane zwani ukuthi obaba bakhe amadimoni kade bezodla. Obhuti bakhe kade bezodla kwakhe ngoba banelungelo lokungena badle. Izwi ngeke dlamini ungishintshe makuze ezwini ngoba ngikholwa yizwi ukuthi uJesu umethi ngangikhona umhlaba ungakasekelwa waye kubaba ulizwi waye nguNkulunkulu ekuNkulunkulu umhlaba ungakasekelwa akho ngane yafa la. Bathi umuzokutshela mfundisi ukuthi mina okusalayo sona leso sambulo kanye wona ke lo msangano lo ujobuza ukuthi umsangano njalo njalo kungisizile mina sengiyikholwa akekho noyedwa oshunyezo enigmo yikholwa kusho mina ngumfundisi mina ngumfundisi wasegospel mina ngumfundisi wasefaith mission mina ngumfundisi waseassembly mina ngumfundisi waseAfrican gospel hayibo abantu abangaka mfundisi ngumfundisi mina wasema ministry bonke ababiza igama lika Jesu ngumfundisi wabo mina ngiyingxenye yabefundisi abashumayela insindiso akekho umuntu oshunyezo enigmo okholwayo zwana ngama akekho kanjani bonke balandelela into ayishoyo bayoyenza bahamba bayale kulomkhulu labathu bani umkhulu banathe emdrivela imoto lathi ehamba naye umotha baya lapha komotha bayoxabana bayoba ngimali nokubanga nokuphatha abantu baphuma bongunaye waphuma la ekhonza khona bayokhanda le yanto kaMotha bayoxabana namhlanje babuyele emabandleni bonke labo bantu because they discovered ukuthi akunaNkulunkulu kulento they discovered even ngisho uMotha uqobo they discovered ukuthi uyahlanya kanaNkulunkulu akanaNkulunkulu ngoba ngahlala phansi noMotha eminyango lapha kwakhe studio elikhuzene eKempton Park ngamkhuza uMotha ngathi khuza lo muntu kwakuMotha loya kwakuMotha lo emdrive hamba nePolo ngamkhuza ngathi Motha asikho isembulo esinje ngiyakutshela nanini sengihambile noNkulunkulu ngemncane ngeminyaka kodwa lesi sambulo asikho esinje uma kuyisambulo asikwazi ukuphambana nezwi kamtshela uMotha kwasho ukuthi akakwazi ukungilalela ngoba basaqoqa amatsibitsibi basaqoqa imali babesaqoqa imali kwasho ukuthi angiqoqa imali ke mina ngiqoqa imphefumulo bonke abazalwane engikhonza nabo I think ngahanjwa labazalwane mhlamba beza ko30 bekholwa yilento ngabatshela ngathi nizokhathala ayinaNkulunkulu lento nina nibalekela izwi ukwenza izwi yini lentsha eniyoyithola kulento nihlulwa ukwenza izwi la nginifundisa ayikaze le yanti izibe khona akekho ngisho yedwa ngakukhombisa ngithi nangu waphenduka kulokhuzana kulo brother lo akekho bonke ococomile amagama abo siyacocoma baphuma labangene lamabandla usaphenduka nje izangoma nje la angaze mina ngisibone mina ngingathi silethe mina nginezangoma ebezingihluphe ebandleni ehambile ezikhona namhlanje khonza khona ebezingalawuleki ngithi ngiyifundisa izwi likaNkulunkulu lethi izwayi ngekutshela ngithi emabandleni kaMoya mina ngumfundisi wakhona ngiyaqualify assembly bomfundisi wakhona ngoba abantu abakhuluma izwi abafowethu ngiyaqualify full gospel ngumfundisi wakhona nangifikile ngisisi stranger ngumfundisi wakhona ngoba kukhulunywa izwi lele ngilithunyiwe umuntu ophambana nezwi wenza lento ebenziwa yilo muntu namhlanje bayambona bambona ngeke ngivume uma uJesu oshunyelwa uEnigma kuyilo engimshumayelayo mina ngesihogweni angimi ezulwini angiye ezulwini ngeke ngiye ezulwini ngaliphi manje ngitshela abantu ama-date ngigange ngabantwana bakaNkulunkulu ngithi abathenga oparafini bathenga amakhandlela kuzoba mnyama uma kuzoba mnyama ngempela amakhandlela azokwazi ukukhanyisa ngoba ngelanga uJesu adabula ngayisenqo sethembele lithi iBhayibheli kwabamnyama ngo3 emini kwabamnyama lokho kuphathekayo abantu bangabonana kwadabuka amathuna avuleka kwaphuma abantu loka Enigma uthi abathenga amakhandlela ubumnyama obungalethwa uNkulunkulu bungakhanyiswa amakhandlela hayi mina that's why ngithi mina ngedwa
umuntu enigma eshumela lo Jesu oshunyelwa yimini mina kusho ukuthi angiyezulwini ngesihogweni ngoba kudingeka uenigma bamlethe ngizombhabhadisa ngimshumayeze uJesu ngimfundise uJesu ngimhlalise phansi ngimakhe ngikhiphe umsangano losekhanda ngimlungise ngimtholele nonkosikazi futhi khona azoba right ngoba umfundisi osangene njengoenigma sisebenzi sika Sathane akuyona inceku kaNkuluNkulu sisebenzi sika Sathane nabanye abasebenza njengaye naba nenkonkolo lezi ezigcwele ebandleni ekuthiwa befundisi lezi eziphuma ama social media zichakidwa abafazi bazo ukuthi ikhwela abafana izinja emele ilethwe lazi bekwe ngishumayeze lezi zinja zize iphenduke ngifundise ngoJesu wangempela hayi lo msangana abawushumayelayo hayi lo mshangana abawushumayelayo phela mina akekho umfundisi engimesabayo lo ngisamile kuko kuze kube namhlanje angisabi umuntu ngesaba lo wangithuma into mina eyonginqamulela umsebenzi ukuthi abantu bangibulale phela lona wangithuma lento angithuma ngeke ishintshe nangolodwa usuku umuntu othunywe uSathane umuntu othunywe uSathane finish and clear ngeke siloko simbambatha sithi uyasatshwa akekho ngoba akekho umfundisi ongangiloya mina noyedwa akekho umuntu ongangiloya akekho nengisaba ukuthi mhlambe kule nkulumo engikhulumayo uzovuka enyangeni yakhe kusasa ngiloye ungitshelile nje omunye engithuka ku social media wathi mangayeki lento engikhulumayo kungavuka kwenzeke okunye sengijwayeleke nezinyanga kade zingitshela inganekwane leyo phela ngiphethe uJesu wasemaromini mina lokho kulenga la lokhu irosalo lokho abakulengisa la uqatshulwayo ku plastic mina ngiphethe uJesu mina wangempela Jesu wangempela Jesu impela ngiphethe uJesu impela akekho umuntu engimesaba lento ngisho ngiyaphinda ngithi zonke izinja lezi ezikhwela abafana zimele zizoshunyayezwa zamukela uJesu kuphume lo moya kaSathane okubona bakholwe yizwi basuke epulpit eningiyathandaza ukuthi ezinye zazo ifele khona epulpit athe senza le game yakhe yomanyala lapha ngifisa ngathi bangafela khona awe nje samile khona aqemukafe awuvele enkosini uyebefele kuyisu uSathane kanjani efele enkosini umuntu okhwela abafana ufele enkosini ivuka lento mfundisi lento engingandile lento ebandleni lensindiso bifanele izwi kuthiwe ngeensuku zogcina amanyala sizowabona endlini kaNkuluNkulu kuzovuka abantu abalambile abathunywe izisu zabo abathunywe indlala baningi bathunywe indlala labathunywa nguNkulunkulu indlala ibakhiphile bagcwele izwe lonke bazama indlela yokulala bedlile bahlanganisela abantu amaqanda no paraffin namanzi bathenga izigubhu labayibrand bayibhala ngokuthi amanzi angcwele awakazi amanzi angcwele azabe khona emhlabeni namafutha angcwele futhi awakazi awabe khona amafutha ezinjala yaneyo inkawu nayo yonke into nawe inkomo nawe imbuzi awekho amafutha angcwele kaze nje azabe khona amafutha angcwele anginandaba noma bayavuma noma bavuma ngisho lo ngisho ngithi awekho amafutha angcwele awekho because injongo ukuthi balale bedlile bakhandela izisu zabo uyazi ukuthi iqiniso Dlamini la kunoNkulunkulu uzobona ngani akumele umfundisi acebe ngezishumi akumele umfundisi acebe ngeminikelo funa kama umfundisi abantu benikela bekhonza ngoba phela ukunikela ukukhonza uma bengabusiseki kumele ukhathazeke kumele ukhathazeke ukuthi umzalwane ubani uyayingenisa izishumi kodwa ayishintshe impilo yakhe uloku ehlele ehlupheke nophela lithe iBhayibheli ngenisani asikisi endlini kaJehova athi uJehova mina ngiyonibusisa athi ngiyovimba okudlayo wena wedwa urishi wedwa ugibela imoto eright la ibandleni abazalwane bahamba ngezikorokoro uright ngalokho akukho obuhlungu kumele njani pho umpriest kanti uintercedela abantu wena ma intercede kanti wakiyekelana ukusebenza uzo intercede endlini kaNkuluNkulu wayawuzelana kanti ongazelini kanti abantu ngoba mele ikhathaze lento ukuthi ngashumayeza abantu behlupheka babuya abahlupheka futhi khona la mele ikhathaze mina ngikwazi ukujatshuliswa ukuthi imngedwe namasudu amaningi abantwana bakaNkuluNkulu kuloko kukhonza abantu abayizimpofazana nje bodwa la ekhaya hayi ayikwazi why fanele ngibe rich mina why fanele ngibe rich
abantwana babonkulunkulu babezichaka bona. Uma leli ivangeli likwazi ukuguqula izinto lenzela mina alenzele bona. Alenzele bona. Uma lenzela mina ngathi khona into wrong. Funa abazali bakubona ukuthi akuyona inceke le. Akakwazi ukuba nezinto ezinhle yedwa. Basale ngaphandle abantwana bamaNkulunkulu. Funa mabefakaza silalele sibone ukuthi uNkulunkulu uJesu uyawenza umsebenzi empilweni yabo siyayibona iprogress yokholwa. Ukuthi ekufikeni ekukholweni nazo izinto uJesu azenzayo bakholwa amadimoni abantu. Balala nezilwane bayafona day and night. Ungazi ukuthi ngumbishop webandla. Fonelwa abantu abanabafundisi babo. Bacela ukukhulekelwa. Umfundisi wabo ubhizi uphethwe zinyawo une-BP. Umfundisi wabo uphethwe igawuthi. Igawuthi le ikhandwe inyama le athi uNkulunkulu kuNoah dlanini inyama ngiyanika ukuba ke ngeke mina ngiphathwe igawuthi mina. Ngeke ngiguliswe inyama. Inyama igulisani. Never nangelothe ilanga. Ngeke ngigule manje nakusasa ngeke ngigule nkuliswe inyama. Ngisazoyidla strong. Ngiyayidla mangifika emzini yabazalwane. Ushukela ngiyawudla ngudlalisa. Ngiyawufaka no7 wezipuni. Ngeke ngiphathwe ushukela. Ngeke ngibe neBP. Mina ngudokotela mina. Yeah. Ngiqashiwe uJesu ukuthi ngibeke izandla kwabagulayo. Ngikwazi ukuphathwa iBP. Ngoba ngeke ubabeka abantu izandla wena uneBP. Ubeka abantu abaneBP izandla nawe uhlushwa iBP. Uvaleka amehlo wena uphethwe ushukela. Uzobeka izandla kubantu abagulayo ngeke hayi ukuthi mhlambe ngiyesaba ukisho lento ukuthi kusasa ngizojikelwa into yami ngithi ngeke ngiphathwe ushukela kuze ngibe yikhehle ngeke ngife ngimncane ngokuka nje noNkulunkulu kanti abantu abaphathwayo kuyichoice yabo akusichoice yabo phela avela abantu abangakholwa akusichoice yabo bazalwa nichoice yabo hawu kanjani manje ngenxa Yesu ngenxa Yesu Dlamini funa nixoshwe nina emsebenzini waNkulunkulu hayi mfundisi funa nixoshwe cha ukugula mfundisi mele nixoshwe nina ukugula nje lapha ya eMedunsa mawuyofundela ubudokotela ufika ungazilutho kuthathwa incwadi yobudokotela unikwe kuthiwe uma umuntu egula yilesi sifo nalesi isizathu esimenza phathwe yilokho bese bethi uma umfuna ukumsiza kulokho kumele umhlinze isisu ngoba lento ingaphakathi esiswini nawufika la endlini kaNkuluNkulu lithi iBhayibheli uma umzalwane enzile isono akavume bese khulekele beka izandla avume isono asenzile 2 incwadi yamaKorinto chapter 12 elikhuluma ngencwadi yesidlo 26 lithi baningi abadla isidlo ngokungafanele abanye babo sebeyagula abanye balele phansi abanye sebefile ngenxa yokudla ngokungafanele akusiyona into yasebandleni ukugula ukuhlaselwa into yebandla kodwa hayi ukugula ukuhlaselwa izimpi into yasebandleni kodwa hayi ukugula so izimpi zilimited yini ekutheni ukuthi angeke ngahlaseleka ngokugula uyabona ke mawuhlaseleka ngokugula kusuka kwenzela ukuthi ke sibuye thina sonke amasotsha sizobubula mawusuhlasela usushaya ucingwa bise umkhosi uthi hayi bafowethu ngiyezwa ngathi ngiyahlaseleka ngesifo esithize thina kamagama siwabizi sibiza izifo ngamagama sithi i-diabetic thina idemon silibiza ngedemon ngoba noma ungaliqokisa igama lesingisi idemon egcineni sifika nje sibhekane naleyo nto sithandazele leyo izinkosi veze ukuthi umonakala ukuphi kumzalwane ngoba masumukela uJesu awenze lento enziwa abantu abahamba entanta befuna ukuhamba bebeka izandla kwafika umuntu obeka izandla labaphuthuma khona kufika umuntu obeka izandla baphuthuma khona masumntwana kaNkulunkulu uyafunda ukuma manje ngezwi ngezwi manje phezulu kwesimo usitshela ukuthi alivumiswe phela mina lento engiyikhulumayo Dlamini akuyona itheory mina ngikhuluma ngento engiyibona empilweni yami lento engifakazayo ukuthi angikwazi ukushunyiswa nje inganyane encane engango Enigma phela uEnigma umntwana omncane obhibhidlayo ubuyela Enigma umfana omncane benoJoshua abafana abancane babhibhidla ngambuka nje khala inyembezi kwenye podcast kahleka ngaze ngawe esofeni ekhaya unana Nkosi yami ngokungalifundi izwi uyabhibhidla uma ufike wathola izwi noma isimo sifika awuvule eminyango usivulela ukuthi asingene uwena ophikisana naso
size sihambe endaweni yakho hayi unqotshwe ngoba phela lithe nina ninqotshwe ningabanqobi futhi alithi singabanqobi ithi singaphezulu kwabanqobi then angikaze ngimbone umnqobi minoshayelwa izandla omabokoboko oshawo umunye umfana bethi hoyi uyalwa lo mfana bekudluphuni bakhipha amazinyo akashayelwa izandla lo muntu thasuka leli vaka leli kuhlulile omunye umfana ongangawo so impi nempi uNkulunkulu asuke ilethe ezandleni zakho ukulingwa kulingana nawe ngeke asilethe isilinga esingalingani nawe uthi akayi kunilinga nje ngokungalingani ulingana nawe ulingana ngangayi understand lento kaNkulunkulu mayethu uzonginika ucobo lika baba uNgidi lika baba uDuma lika baba uChilize lika baba uBhe ngangayi understand eqaleni ngithi hayi lento le ifanele abantu abanamahlombe amakhulu abantu abangena kubonakala hayi ingangampela nje futhi ayingisindi hla ingangampela ingakho noma ngithola umfundisi wasegospel ebheda ngiyamtshela ukuthi uyabheda wena uyabheda ngwesabi mina so wena nalo ucobo lama generals kwasho inkosi kimi yamara yikho ngenoma kuthiwa ngahlala nomfundisi wase-Assemblies of God esekunde esenze lo msangana abawenzayo uthotha usegila imkhuba umtshato angikweza uyabheda wena awuyena um-assembly ngegama kodwa wena ngempilo usiya um-assembly akekho um-assembly obuboleka kanje ngoba abantwana bakaNkulunkulu abashumayela leli ivangeli babengeba lento bayivume phela ebandleni sesibhedlela kusekolishi lapha mfowethu kufika ifebe lapho uyibona zihamba nqunu ubona umzimba uhlele ngaphansi kufake ekolishi sikuqeqeshe kuphuma umakoti nawe uzumangala hayi kahleni kusekolishi ngizoya kule ama generals kodwa ngisafuna ukubuza kuleyo kugula yebo mfundisi khona umuntu othothi uyagula akenzanga lutho akenzanga sono uyahlaselwa musu ukuthi uyagula yes ukhuluma ulimi lezwe mawuthi uyagula uthi uyahlaselwa and so okay usephile nakho lokho ukuhlaselwa isikhathi eside yebo akenzanga lutho akenzanga sono akenzanga lutho wrong so lo muntu loyo uthini ke ngalo muntu loyo abagula abantu bala ufuna ukwazi lokho nawe phuma kule ngqondo yokusonta abantu bala abaguli bayahlaseleka zizimpi okay uma behlaselwa kudingeka thina siqonde ukuthi impi yani le abhekene nayo ikhona impi yabantu ekufuna bazibalale beyilwile ngenkani bengavumanga ukuchitha ievangeli ngenxa yezimpi phela zabachitha abanye izimpi zibalahlisa phansi ivangeli uzuthubani wagulelwa ingane waliyeka bakhona sobebuye enyangeni abamnyeka uJesu bemyekeliswa ukuthi kwagula ingane kwagcineka ivangeli eqiqisa khona enyangeni kukhona abantu abaze balala behlasela benezimpi bangamshiya uJesu khona manje ama-Church of Christ akangixoxela ukuthi khona umunye umkhulu owagula owayenqumela ethi ngeke esibhedlela bamncenga abazalwane bathi esibhedlela uzoba right wathi ngenze isinqumo sokuthi uma lo nkulunkulu engangiphilisa ngihambe nginje wahamba lo mkhulu uhambe njalo wagula iminyaka bathi more than 6 years ekula wazwalala lo abazalwane babeshintshana bezomgada bamncenga bazibayeka kwasekuwukuthi bamgade bamsiza khona walala khona lapha engubeni bathi mabethi bangixoxela bacabanga ukuthi baxoxela umuntu osontayo bacanga ukuthi ngizothi hawu shem Nkosi yami wenza iphutha kwathi angigiye mina ukuthi iqhawe lakithi alivumanga laze lalala alivumanga esinqumene lime kusona lama kusona laze lalala alivumanga ngoba umuntu okhuluma into namhlanje sejikile kusasebhekele lo muntu akanaqiniso kanaqiniso lo muntu ekholweni ngeke umethembe noNkulunkulu ngeke amthembe so into ebalekile la ekholweni ukuma njengokusho kwezwi likaNkulunkulu hayi ukuthi makufika amasitoma kumiwe nesikhathi sikababa uChilize uma ukuthi awazi khona lento angazi noma ngizothi chicken pox yini khona lento ukuthi angifuna ukulinganisa ngabantu abathi khona lento exofanayo la ebusweni enza abantu babe maxhofoxhofa sake safika leso sifo sabahlasela abantu waboshwa ubaba uChilize waboshwa ngoba into ayishumayelile wayethe kubantu lesi sibhedlela leli ikolisha asikho isibhedlela esidlula lesi ngoba wayeseka wambona umuntu begqutswa abantu ngempede bekhishwa ebhedlela belethwa la kubaba uChilize bezokhulekela lento isihlasela abazalwane bambopha kwathiwa hey naba abantu befawuni lokuthi abangayisibhedlela kwaboshwa yena wathi ngimile kutheni isibhedlela lesi ikolisha kwakuthestwa lento yabo mina abantu ababengixoxe becanga ukuthi ngizobona ngazathi ubaba uChilize wabulala abantu mina kwakuthi angigiye ngithi hey naba abantu bekhuluma into yakuthi kanti iyaphila omkhulu bayimela ngoma njengabe impela ngeke ngishintshe manje nawe lo gcobo uhamba nalo phela labantu laba
hey khona lo moya wakathandazo ekhomba inyoka nje Yebo. yeah ubani uchiliza naye lo Babuchiliza, yebo. khomba inyoka iphila isho nawe lo phezu kwakho lo lalela ke ngikusize ngoba nawe ujwayele imangaliso. Akusizi imangaliso edala ube nogcobo lalabo bantu. yeah Inkosi ayikuthembeli ukubeka izandla, ikuthembela ivangeli. yeah Hayi kubeka izandla. Mina ngithenjela ukubeka izandla. Ukubeka izandla ngikwenza njengoba uPaul eshila athi enye yezinkonzo esiyoyenza. Yeah. Kodwa isifundiso sokuqala leso siyadlula kuso. Lana into esifundisa yiko singabafundisa abantu ukuthembela kubantu. Sibafundisa ukuma noNkulunkulu. Hayi ukuma ngabanye ukuthi makhona usibani bani nizosinda cha. La sifundisa ukuma noNkulunkulu umzalwa nami. Ngamanye amazwi uma ungangificanga ekhaya ufica inkosikazi yami akudingi ujike ukuthi awukhulekelwanga. Ngoba unkosikazi wami umzalwane. Na umficile nje noma ufica ingane ekholo, kufanele sikubeka izandla. Ngoba uNkulunkulu engimkhonza yilo uNkulunkulu okhonzwa nawe yena ufuna kubeka izandla. Ngemtshela umngami ukuthi akangajiki umuntu ogulayo la ekhaya. Angisiye mina ukuthi nguNkulunkulu. Lana sibambe ivangeli lomkhulu abalibambayo ukuthi noma ngathiwa kufika umuntu la ngekajiki. Ngangalalela mina ngezwe kuthiwa ubaba uDuma wayengekho ekhaya kwafika amandiye lethu umuntu ogoqene ezokhulekela. Umama uDuma wabatshela wathi akekho ubaba uDuma. Kodwa uNkulunkulu kaBaba uDuma ukhona yena. Wathi manini la wangena endlini wathula ibhantshi likaBaba uDuma shaya ngayo ingane endiya yaqhaqheka. Ngoba asifundisi la ukuthi umprofeti ubani size simthandaze ngoba unezimangaliso. Lana sithandaza uJesu, mase sikufaka uJesu, sikufaka into ezoba nenkani. Ubatshela otikolosho uthi hayi thuthani nje hambani impela abalindi kuze kufike umprofeti ubani. So ma uNkulunkulu ekuthembela ivangeli akakuthembela izandla, ukuthembela yonke inkonzo. yeah Akakuthembela izandla zodwa. La nje kumele ivangeli lingithemba impela izulu. Lingithemba futhi owengempela futhi angesabi. Laba nje abawonta ngayithe siyosala nabo. Bosala beyixoxela nengane zabo boyitshela futhi usesisodwa ukuthi sakhula naye lo akuyona umuntu okudlala. madad Ngisazoba khona. Leli nje lashunywe lo mkhulu ngizoshumayela. Ngeke ngishintshe. Noma ngabizwa inceke ekuthiwa ihlala ibaginqa, bangitshela abanye bethi umfundisi ubani wayebaba bamginqa ngemali. Mina nginemoto engithengela abazalwane. Ngishumeza umnikazi wayazalala phansi. Ngimesabi nemoto yakhe angithengela yona. Umsabi nemoto yakhe. Angibasabi nokudla kwabo lokho ngikudlayo lapha endlini ngoba ngithunywanga ukuzodla. Ukufuna ukudla, mangifuna ukudla ngabuyela emsebenzini ngofuna umsebenzi ngisebenze. Ngatshala ingadi lapha ekhaya, ngifuyele inkukhu ngidayise njengabani bonke. Ngithola imali. Lana ngizange ngizokhanda imali. Lana ngizomemezela ivangeli. So makugangwa ngevangeli kuumsebenzi wami ukukhuza. yeah Kumsebenzi wami semsebenzini. Yiko ke ngithi akekho umuntu engathi lo Nkosi yami ngiyamgega ngoba yena enabangani abaningi abazali bamfavorayo. Mina social media eyakha ngihlanganisela utho nayo. Wena osebenza social media mina. Uma bethuka lezi inhlamba basuke besho kuwe hayi kimi. Azingithinti nangolodwa usuba ngihlangene nenhlamba. Mina labantu abasuke beade bethuka mangifika phakathi kwabo ngishumayela. Ngiqhubeka la ngigcine khona. yeah Angingeni ndawo mina. Ungithinti khona abanye abangiphuthumisela icathulo indaba engithengele icathulo ngajabula kanti ngisazoshumayela wathi umuntu intombazana ukube kanti akanikezwanga baba uNtandi ithuba ngoba uyabheda ngoba ngikhuluma lento engisho ukuthi sezwini ngiyayikholelwa ngingutshela umndeni wami kufiwe kunomncwabo kuthiwa kuzoba umncwabo ngithi na uqondanisi mina nomsebenzi engiwenzayo ngeke ngize mina ngoba obaba bashumayela lelivangeli babedela imndeni yabo behambisa leli vangeli. Ngeke mina ngivala imvuselelo ngivalisa umncwabo. Bayobeka umuntu efridge mina ngiqhubeke nemvuselelo. Ngeke ngivale mina imvuselelo kuthuma wami lele emoshali. Ngeke ngivale. Bayombeka lapha ngiqeda imvuselelo. Ngeke ngivale mina imvuselelo ngithi hayi ngoba uma wami ushonile Nkosi yami uthi ngiphuthuma kongcwaba ngiyeke imvuselelo ngeke. Engizangikwenza abakwenzanga nalabo engibalandelayo mina. Uma ithuba ke livulekayo lokuthi ngiyemncwabeni ke ngizohamba ke ngiyemncwabe. Kodwa hayi ukuthi ngagoqa imvuselelo nje igoqela isidumbu ngoba isidumbu suke ngasekho umuntu ukusona. yeah Ngeke mina ngisho umsebenzi kaNkulunkulu ngishela lokho. Mfundisi siyambonga uNkulunkulu ngawe kakhulu. Sesifika ngasekugcineni. Ngithanda ukuthi mhlambe uma ikhona into ongayisho nakubona bonke ababukeli bethu abakhona lapha emakhaya abanye babo abayibangena kule trap irevelation
by the way ngiyazi ukuthi bakhona amanye ma still endorsing yes basebaningi kakhulu and we respect their views phezulu kunjalo but into ongayisho nje even nakubona nakulabo abanye abahambe babona along the way ukuthi ay no man akusiyo into besicabanga ukuthi siyo mhlambe mapha amazwi ongawasho ukubona hayi mina nje angirespect view yabo wena uyirespect mina ngirespect mina ababuye babuyele kuJesu bakhole baphenduke bonke laba bagcwele nje ukudlala babuyele kuJesu bakholwe ngeqiniso baphuma emidlalweni bayibuyelele kuJesu futhi abanye ngibacelayo ngibanxenxayo phumani kulamabandla aphethwe ziyitabani phumani nje mase nizwile ukuthi umuntu uyisitabani phumani njengamanzi ahambela umsele eceleni emshiye yedwa imbulala indlala hayibo asale nalabafana abakhwelwa uyena nina nje phumani yofuna uNkulunkulu phumani kuSathane phumani nje impela futhi hayi nokuthi ngithi phumani nenxa phumani nizela nizoshunyezwa ivangeli nizoshunyezwa nje ivangeli phumani msanuhlalela into engeke nisize ngalokuthi nizobulawa indlala nizofa bulawa indlala amarumazi wona la ukuthi lo mfundisi isitabani umfundisi ubani ngeke ngathi umfundisi ubani ungizwe ngithi umfundisi ubani angikhulumi specific ngomfundisi ukhuluma sengisho ukuthi mina ngithi phela mina ngumfundisi kaJesu azikho itabane ebandleni kaJesu afuneki futhi ngithi mina mawuthi baphuma njani what if ama-rumors lawo hayi angikhulumi ngama-rumors ngithi mina emabandleni aneyitabane aphethwe ziyitabane abaphume kusho umfundisi kaJesu what if ama-rumors lawo hayi mina ungizwa namanje angikhulumi ngama-rumors ngithi izwi alibavumeli ukuthi baphathwe umuntu osolakala endabeni zobutabane alibavumeli mfundisi ngithi izwi alibavumeli lithe sibalekele nokubukeka njengesono kungesisona isono angale mfundisi ngizwa kahle yini ongayizwa la elami lithi kulungileke yebo asali bakhona abanjalo mina ngikhuluma nalabo khuluma ngalabo laba bakho bama-rumors abakho la elami lithi ke yes angiphela izinto zifika ngendlela engafani omunye uthi mhlambe hayi utshelo someone hayibo umfundisi wakho isitabani hayibo yabo ugcina into ihamba lalela thina siyibandla lakwamoya thina siyibandla nje lakwamoya ibandla nje lisindisiwe ibandla lakwamoya asiqali ngama-rumors siqala ukubamba nje kumoya indaba yakho siyizwe asithuswa amavesi owashumayelayo asithuswa izitayelo zenzayo engathi uyaprofeta asithusi thina sikubamba nje kumoya siyibonke ayikho into engekho right la sowushumayela waqeda siyakwazi ukuthi akusinto ekhona into yokuqala nje leyo ngishoyo owesibili engikushoyo bonke labantu ababedukiswe ukuganga kuka Enigmas ababuyele enkosini babuyele emabandleni ade bekhonza kuwo ngoba manje sebeyantanta babuyele emabandleni okunye ngifuna ukukusho maqona nalento ade ngisho ukuthi ukugula ngiyacela abazalwane mawuyokhulekelwa azivunywe izono mawuyokhulekelwa ungakazi ukholwe udinga nje umkhuleko azivunywe izono kunomzalwane odumile la ohamba efundisa abantu ukuthi mawuyokhulekelwa kumele uqale uvume izono ubhala izono zakhe ephepheni imikhuba kaSathane imkhuba nje kaSathane akukho ezwini ngiyama naye angimesabi akukho ezwini ukuthi mawuyokhulekela kumele uqale ubhala izono zakhe ephepheni into engekho ngiyanicela abantwana bakaNkuluNkulu hlukanani nabantu abagulayo abahambe bekhuluma into ephambene nezwi awubhali izono mawuyokhulekelwa uya nje umntwana kaNkuluNkulu akukhulekele ubone uJesu bese uyinikela ke masubona amandla kaJesu hayi uphoqiwe ngokuthiwa bhala izono zakho ayikho ngoba noma ususindisiwe usukholwa awuyibhali izono zakhe ephepheni ayinto engekho ezwini awuyibhali izono akukho la ubhala khona ukuthi wadla oshukela wantshontsha amantongomane nake nantshontsha amakhekhe nenza akubhalwa nje akukho phepha ubhala kulo bonke labantu abafundisa lento bafundisa imkube ebhedayo ukhulekelwa mahala ungabhala ngazona onjani lo muntu ofuna abhalelwe izono zabantu ofuna athathele iphepha ubhalelwe izono yena izono uyivuma kubani ezo zabhalelwe izono abekho abantu abamaqili njengabefundisi abahlambuluku laba bantu kodwa bathanda abantu bazovuma izono kubo kodwa bona bayivuma izono nabo abafundisi bahamba ophenduka njengabazalwane ngoba babazalwane nabegcinini
Ilokho nje ngaqinisa mina Dlamini ukuthi nje kubalekile kubantwana bakaNkuluNkulu ukuthi abaphila impilo eclean noma ulingwa khona sizobona ukuthi uyalingwa awuguli ngoba wehlelwe yimpi edalo wena kodwa kube yimpi ukuthi uyalingwa hayi ukuthi asihlaseleke sahlaseleka ngeke ungizwe kodwa nangelodwa ilanga ngithi hey Dlamini nje ubufona namhlanje ngeke ngikwazi ukuphuma endlini mina ngeke ngiphume ngungizwe umlenze ukuthi hayi namhlanje ngiyawuzwa lo mlenze khona into engiyithinta eminyango mangithi ngiyaphuma ngithi ngegama lika Jesu ngegama uzuqonda umlenze ubuyele endaweni ngithi ngihamba nomama athini uhamba watsheka namhlanje ngithi hayi akho lutho ngizwe ukuthi khona into adithunyeliwe ngithi ngegama lika Jesu ngize ngibuye unyawo selihamba kahle ngihamba unyawo lingavumi ngoba angikukhuluma ukugula ngomlomo wami angikhulumi nje ukugula bese kunye bazalwane ngifisa ukusho lokhu ke cha akuphatheleneke nje nendaba yokufunda iBhayibheli abazalwana bayeka ubuvila ababuyeka ubuvila bayeka ukuhambe becela ukudla emzini yabantu bahlukane nokuhambe bedla ukudla emingcwabeni baze bakubole bakufake emaplastikini abazalwane bake bafunda ukusebenza ngezandla zabo bafunda ukusebenza bayeka ubuvila aqathaka izinto phezulu ziyasetshenzwa anqakwa bazalwane bafunda ukusebenza bazalwane bayithanda into zamahala kuyasetshenzwa konke einqakwayo la izindlu ziyakhiwa ziyathengwa imoto ziyasetshenzwa ziyathengwa abefundisi bodwa bahlala besemgwaqweni behambisa izwi manje ungekho emsebenzini kaNkuluNkulu yani kosebenza ngezandla ukuze egcineni uzoba nokudla okunye amakhozi wonke ama-skills alethwa abantwana bakaNkuluNkulu abawathathi I'm one of them engikwazi ukufundisa iyogadi sebengifonele kaningi abazalwane bengitshela ukuthi angibanike irecipe iyogadi akuyona irecipe ibrand phela uba umfundisa ngenzi bopopayi ibrand iyogadi akuyona irecipe yamakhekhe ibrand iyogadi mawuthatha nje iyogadi ufuna uba nebrand yayo uyayithenga hamba uye noma imuphi umuntu omnikazi wekhampani yeyogadi mawufuna ibrand yakho uyokutshela ngo200 300,000 ukudayisela ayikho mahala ngibenzela umusa abazalwane ukuthi abafuna ngizobafundisa kuyakhokhela u5000 iviki uma ebehlulwa yiloko bayeke phansi iskill leso abazalwane bayeke ukuthanda izinto zamahala asikho zamahala yikho siqhuquzela ukuthi izingane ayifunde zingeze ukufana nabazali bethu zikhuluma into engekho akuyona irecipe bongifonela bangifuna ngicela baba ungiphi irecipe yeyogadi irecipe ini yogadi ayiyona irecipe ibrand uma ngikudayisela ngikudayisela ibrand ngoba mina ngasayisebenzi oba ngisho manje kodwa imali yayo yeskill sami ngiyayifuna kulungile mfundisi siyabonga kakhulu ya kunomunye umfundiso ngiyeke indaba yakhe ngiyeke wenzeni angiyeke neyitoro ifihlile izosuke isikhulumisa siqhatha nebhizi mina mfowethu mina ngiyakuzwela ngoba uNkulunkulu kubeke ku spotlight ukwazi ukuhlanganisa amabandla ukwazi ukulekelela abantwana bakaNkulunkulu abasetshenziswa uyena nabagangayo futhi bayakuthanda isikhathi esiningi bagijima beze la kuwena bazosebenzisa le platform ukuthula ukuganga kwabo noma ungenabo abaningi kodwa sengisho laba endle yakithi yokukholwa bayathanda noma befuna ukuzoganga beze la ku nguzwela ukuthi sengathi uNkulunkulu angakulekelela ube neutral njalo ngoba umsebenzi wokuhlanganisa abantu ufuna uvume into esholo uvume esholo but thina asikwazi ba neutral ngoba akekho umuntu esimesabayo ukuthi makufika usibani mina uyazi yena lo ulokhuzana uLudi angimtshela ukuthi angivumelani mina naye na ngisezwana umngani wami namanje angikaze ngivumelane umtshela ukuthi mina umuntu omphethe angiyithathi umuntu omphethe nalapha ebandla ngamtshela ukuthi mawungafuna ukukholwa yenza ukhothi hamba la ebandleni mina la ngifundisa abantwana baNkulunkulu mina ngiyasibuzisa lokwazi ukuthi njengoba udelela umkhulu ungamhloniphi ufuna mina vuma ukuthi ngumfundisi wakho ngoba mangifika lapho umkhulu uzothi vele ufanele ukudelela kangaka phethe umfundisi oyingane mfana una 44 years umfundisi wakho ugogo na 70 ngimbuza ukuthi ungamhloniphi umkhulu ufuna ukuthi ube umfundisi mina kuthiwa ngumfundisi wakho ngithi gogo ngcono uhambe la ebandleni ngeke ngikwazi ukuhlala nawe mina ngoba ungiqhatha nomyeni wakho mina ngifuna mangifika lapha ekhaya umkhulu athi hawu kanti umfundisi emncane kangaka izinto engizizwayo ziyangimangalisa angifuni mangena athi hawu wangena kutsotsi kade ngivele ngimlindile so izinto ezenza akekho umuntu engathi nje lo ngiyamesa mina ngisho ungalanda uModerator wasegospel angimsabi yini wanamandla angaka ubuya phansi kolwandle
Angimsabi ngoba mina into engiyesabayo ngesabizwi. Noma ungalanda umphathi wama-Assemblies of God angimsabi singahlala nabo labonke. Ubalande bonke nje labaphethe amabandla babe. Ayikho mhlawumbe into engingesa ngisabizwi likaNkuluNkulu. Ngihlonipha ugcobo kuphela kubona. Besaba nje ngabatshela nje emehlweni ukuthi wena uyaganga wena igospel njengoba nje yenziwa wena. Ngoba hayi ukuthi phela masambe batshela mhlawumbe ngiyasaba ukuthi kusasa abazana bangimema bevalile bengangifuni. Ngimanye umshumayeli umfundisi engafuna athi ungalokothi uyisho ngisho emaphepheni le ndaba ungalokothi uyivideorize ukuthi kade ula ekhaya. Hambe ngoshumele gospel. Kufe ngirahaze ngibuyele eGoli ngihambe ngoyihlalela kwami ngidla imali futhi engipho abazalwane ngibusiseke. Ngidlule nomngami nako KFC ngithi ake sithi uqala ukudla sidla imali kaNkuluNkulu. Mfundisi siyabonga. Bakuthola kanjani abazalwane? Laba abafuna ukwenza le cause le ngithe ngizoyiqala nje nge3 to 5 iviki lonke lika December nje lokuqala qeqeswela nge3 labo ngicela bangithinte kwinamba ethi 078 604 2517 yilabo kuphela bang WhatsApp lapho bangang WhatsApp kule number engijwayele ukutholakala kuyo inamba nje ngitholwa yibo bonke abantu kuyona ilethi 076 896 3615 ukugcina nje babudlamini abantu abeza lapha ekhaya kwami kuyathandazwa abeza bazozela ukudla khona indawo yokuhlala sesibhedlela lapha bavumelekile mawuzwa nje ukuthi idemon selidlale ngawo kakhulu bakushisa isikhwama sakho uzohlala lapha ekhaya sokukhulekela kuyakhulekelwa lapha ekhaya uma ufika nje umfazi uhamba ngebhluku sekubuyisela ekhaya indoda yakhe isishaya izandla ungasalifaki ibhluku kathi ukufaka izinkophe lezo nondindo sekubuyisela usuyiyekile no makeup sakukhumulisa uyele ekhaya so right Awusavuma futhi amabhlukweni. Siyabonga. Mfundisi. Umfundisi asavuma futhi amabhluku. Mfundisi siyabonga. Amen. Bafowethu siyabonga kakhulu uNkulunkulu akaligcine lapha emakhaya egameni lika Jesu sibonane ku-episode yethu elandela behleli naye umfundisi uNtanda the son of uJoshua. Amen.